saski hi la re me ma saski hian a target lian deuh chu reform ani saski guidelines part 7 a khanin hemi chungchang hi chiang deuh mai na ron jek ta thumani hemi asset monetization pipeline comply na malak na chungchang hani provision sor hi saski hian ron peta entinan khoyemo kan asset kha kan monetize ta kan monetize tanga kan sum mu private company ne mo sumdong tuine moina state consolidated fund adalu ang sak 50% ka central sarkari minon pethi ani chu summu na thatak kani kha asset kan monetize na ta na kan summu kha azad be 50% ka central sarkari incentive tan minon penga capital expenditure tan masona thona na man ke ni chu kana set nei sai efficiency ti pung turin khoi motila kan sum realize tak ka saski admin pe thei ni ti ka chiang deu mai na omani hemi chungchang hi ham that na hemi chungchang kan la nei chelo ani mai thei kan la project kan la nei chelo ni in asia ani tin adot lekan soidu chu disinvestment chungchang ani ta disinvestment le privatization hi ani kumsang kha jakwa som ko pakhata Dr. Manmohan Singh finance minister ani lain economic reform lian we kan kalpuya ama chuan en kim mai ka sarkar ani zo vek mai ni khami hu tang khani chak takin indiaram democracy ro puina ani a pachan chu reform reng hi chu voile khata kan ti zo vek ani chon boina lian pui kan ma chon tin ni matia makal ngang turani a akal chhawnga ngar vas pai sarkar khan a momentum a top tak yang athen to anga ti tu khokharin reform kha kal chaka mase alola top lo na samaya akal je tu na pon na satakin economic reform hila kal renga chung jinga kan ti langsar chu disinvestment ani disinvestment le privatization hi ani disinvestment gan so hian in pahni ama chini pakhachu strategic kani thunei na transfer ani thunei na transfer ani ya thunei na le management transfer kani stock market ta an share khan stake khan 51% chunglam ka sarkar in sha don tina ani chu antinal yan thama chuanin air india ani air india kha sarkar in private kuta tata group a hanta ani sumtam tak amule ani ka strategic ani tin apani na chuanin minority stake ani share kha sarkar in thunei na ka 51% item ala nenga ai niam share ka private kuta alana achan chu private ina share an nei to chuanin anron nei ni chuanin company board function ate corporate governance shimshima khanin shareholder te khan voice anon nei tat mai ni chu wang chuan kha company management khan sarkar company lani ma sela accountability kha to don shareholder te kha an ngaihtuah angai ve to don ani chu wang chuanin stakes minority stakes sale poi shala poi thil poi mo tak ani tu nai kan chet lak tak LIC ni LIC public corporation ni a sarkar ta ani a 3.5% ka shal ani chu LIC shala tang ringo thian central sarkar ina sakha jago som sahi som ni pakata asum hui voibel se sing ni chong amoni LIC a thu nei na ka 3.5% chi ashal nei atam viaw ni chu sarkar in sum tam tak kha asiam ani hemi chungchang hi sarkar hin na satakin disinvestment ni tuna kan sarkar hin acha thakop mai disinvestment an ma ala na sa ma kentinan sang ni sompali sarkar din atanga tun thleng sang ni som ni pali december tha thleng ka kada ta nei ani ta vaibel chen nuai li chuang hi disinvestment atang sarkar a hu to ani private ku ta sarkar thu nei na company tam tak mi mal ku ta ahlan ani sarkar khan ani tu ni na kha abo chong lo tin atot le chuanin hemi chunga hianin minority stake thu nei na sarkar ina apum luma nei na apum lum ti la majority 51% ne ya chairman appointment te the sapra sarkar in thu nei na ne vekan 51 thu nei na ne ya apa ka khalna LIC ni sina ka soi tel jingan khami tel khanin vaibel chenuai thum chuang amu ani tin strategic sale hianin abik takin air india anthala hianin
avai hianin abel komen Air India te NINL te khatiang ti sang sang company so a strategic sale atanga asum muhi voibe se singruk sang ko zet amu ani chuanin hemi chungchang hi central akwanin ministry lian de umayama Department of Investment and Public Asset Management omani hemi hian roman na asiama niti iak nenin coordinating transaction an nei to uncomplete a hian in HPCL te kan hriat karinga Rural Electrification Corporation REC kan ti te tin NPCC te tin kan hriat lak tak i Air India ba ka hian nipco po hi sarkar hianin ashal ani anei tu ni na NTPC company dang kuta NTPC kuta hian 74% zet ashala nipco ashala tanga asum bui voibel se sangli zet ating ani nipco kha ashal loi athu nei na sarkar kana khal then ani chu a majority kha ashala ni hemi chungchang ka ngai to hianin Mizoram hi ngai to chen ngai aum be ni state public sector enterprise kan nei ho hi kan ta nan Ṭangkai ti kan Ngaihtuah hun ani kan state public sector enterprise si zitco kan hrianga mifco kan hrianga zohenco mamco te hi kan state tanin engtiang Ṭangkai Nge ni sarkarina anta na sum asen so hi an phuem ti hi Ngaihtuah da se na ngai ka hria ani voina hianin hemi chungchang a hianin sarkar lo dinga I political party tharin ministry thar lo pianga mani du sakjong te I mani party mi te I tu ma tangin ni to ni chairman a in ruata tikhan I khami te khan du zong te local tikhan a chain kha kal sak mai ni chu sang ni so pasari chove sang so por chove la khan abolish ani phota maro chu kan abolish from kim ma khan he nu then khata hi ministry in thaka anung le zelani tuna hianin budgetary support sarkar budgetary support in anung tang ni hian amu theiani heng mi te chungchang heng kan state public sector enterprise how te chungchang hi kan Ngaihtuah angai ni engtin nge kan chin fela mifco hi an soitai la Mizoram food processing anita fruit thei lampang te thil chi sang sang thei tuite siam ve te khol chi sang sang an neya an plan taki e ato to mani I khol man to tak khol tak dinania amaro chu marketing ate branding ate thil chi sang sang hianin an chu ti te luai na hriat lo heti asset lian pui kan nei building kan nei te heng corporate te na building kan nei te tin I kan operation turata kho kum som ta malo ka le to na chu huna tan chuanin voina hianin voina kan thil nei te hi I man tla ka ni zelangem rin tla ka ni zelangem a Ṭangkai tu mi puite ta a hlu chun jom zelangem sarkar puri satlia mai niangem ti khi kan Ngaihtuah angaya tuna tang hian tiang hi Ngaihtuah na thal sengin public discussion chi sang sang ate social media te soi ho tamila chu chuan awareness nei la Ngaihtuah na hi kan se na ngai ni ti hi voina kan soi du chu ani e kalome